dufise amakuru meza yo gushobora guterana n'umuririmbyi mu gihugu ca Nigeria Rema itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Jenny Tkurandri promoter igifi kinini mutananirwa msabazina menshi natubwiye neza ko mugiye kuzana umuririmbyi Rema ndetse muranatubwira n'itariki mbega niki kintu twemeza yuko ayo matariki Rema zohava mu Burundi koko kugira abanyamitahe canke andi mashira hamwe atandukanye atangure gushira amafaranga canke atangure kugira icaterereye mu mugambi wanyu na bugingo Rema ari numwe baririmbyi bakunzwe kandi bakomeye kwisi mu gitaramo uzokora cyarema zuba bimeze gute staff zuba bimeze neza akajagari tuzosubira kubona nk'akambere cyari inyuma y'igiteramo haravuzwe byinshi bitandukanye haranavugwa n'ifungwa ryawe haranavugwa yuko hari n'abantu tashoboye gutunganiriza mu kubaha udufaranga ndetse bagiye barakorera banabifitiye na kontra banabifitiye cyanditse biranavugwa yuko kugaruka mu gihugu cy'u Burundi bizokugora bivanye nuko usize igihugu cy'u Burundi ufise ibibazo byinshi bitandukanye kuko abantu mwari mufitaniye ibibazo na cyane cyane ndavuga udufaranga bari kurihwa cyane muri kontra mwari mufitaniye kuko vyararangiye ubu nta kibazo gihari haravuzwe ko utazogaruka mu gihugu cyacu cy'u Burundi. abo duhuye bwa mbere tukajambo by'igishikara mu Burundi kundi gihugu abandi bose twishimiye kubabona bari mu mwaka twatoroguriye cyane kinene ariko nk'uko twabivuze umunsi wa mbere duhura itariki 5 z'ukwicenda 2023 twarababwiye ko kampani yacu ariyo nama kampani twarababwiye ko kampani yacu izogerageza gukora uko ishoboye kugira ngo dushire itafari mu iterambere ry'igihugu nk'abandi barundi bose bari kugenda bagerageza mu masekiteri atandukanye. Uyu munsi rero ni iteka rikomeye twongera kugaruka hano nyuma y'ibikorwa byinshi twakoranye na bamwe muri mwebwe twumva ari ibintu byo bashimira nk'uko twari tubivuga no mu ntango twaremeye ko tuzakora uko dushoboye ngo dukombatire igihugu dukora bimwe mu bishobora gutuma igihugu kugera aho kigera mu bushobozi buke dufise nk'abarundi. Rero turanezerewe no kubabona hano mwahevye byinshi mwahevye imirimo yanyu muza kudushigikira ni iteka kuri nama kampani n'uburongozi bwayo rero twebwe turi hano mwaramusibye byo gukora ariko mwigomvwe umwanya muraza gushigikira. Rero turaza kubana mu matopiki abiri nk'uko uwadutanguye bivuze turaza kubana kuri topiki y'abarundi bifuza gukorera mu bihugu byo hanze nk'uko twagiye tubisanga n'abatari bake ariko uyu munsi dufise inkuru bibaza ko ari nziza ku batari bake ku bijyanye no gukorera hanze y'igihugu tukagira n'inkuru nayo tubaza ko ari nziza cyane tukagira n'inkuru nayo tubaza ko ari nziza cyane ku bakunzi b'imyidagaduro mu gihugu nka kimwe mu bintu byatwirije mu gihugu bigatuma bamwe muri mwebwe mutumenya dufise amakuru meza yo gushobora guterana n'umuririmbyi mu gihugu ca Nigeria Rema itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Ibyo ni bimwe mu byo tugiye kuganira hano ariko cyane cyane turahera kuri ayo mahirwe twifuje gusangira n'urwaruka rw'igihugu kujya gukorera hanze y'igihugu
muratubabarira ibyo murabwira bigora ariko navuga ko turaza guhera kuri iki cyangwa ama opportunité yo kujya gukorera hanze y'igihugu ni mu gihugu cy'Uburusiya na Denmark ndetse na Norvège ni umugabane w'Uburayi aho dufiseho ubuzi bwuguruye ku bantu bagera mu bihumbi mu masekiteri atandukanye nk'uko tuzagenda tubivuga ambe turagenda dufasha kandi kugira ngo tuganire muri uwo mwanya utarimo n'ibyo kumara hano hanyuma umuntu wese ave hano afise icyo yatahuye n'icyo abamukurikira bashobora gutahura turavuga abarundi bari mu bice bitandukanye by'igihugu muhawe ikaze ku kibazo icyo ari cyo cyose kiza kuba cyerekeranye n'ibyo turi kuvugana turi hano ku bwanyu umwanya wanyu turawubaha ni nayo mpamvu tuzagerageza kugira ngo umuntu wese atahure ikijyanye n'ibi byatuzanye uyu munsi turabaza cyane ikibazo cyawe cya mbere kirabaza ngo ko twumva ibyo bikorwa mwatubwiye twabyumvise mufise ubushobozi cyangwa uburenganzira bwawe n'amategeko bwo gutwara abantu hanze y'igihugu na nyarwanda bisanzwe bisaba ibintu bitari bike kugira ngo umuntu ave mu gihugu cyiwe ajye mu kindi inyishu ni yego ni kampani yatanguye mu mahanga nk'uko twabibabwiye umwaka uheze itangura mu 2020 i Burayi ku mugabane w'Uburayi muri Suède hanyuma tukitangura yari ifise viziyo nini imwe muri ibyo ni turi kubamo uyu munsi usibye ko hari n'ibindi bitarashika cyangwa bishoboke tugenda uko dushoboye uburenganzira rero bwo gukorera mu bihugu bitandukanye hanze y'igihugu twabubonye mu 2020 ariko uburenganzira bwo gukorera muri iki gihugu cy'u Burundi twabubonye tariki 21 z'ukwezi kw'indwi 2023 niho twashoboye kubona uburenganzira bwo kuba twokora umugabane w'igihugu mu butaka bw'igihugu cyacu Burundi bimwe mu byo twemerewe gukorera muri iki gihugu harimo ibyo mumaze kutubona dukora nka evenementiel gutegura ibiteramo ibyo tubyemerewe haba mu Burundi no hanze muri buri gihugu cyose ku isi dushoboye kwifuza gukoreramo tukemererwa gukora n'ibijyanye na hospitality turasangamo amahoteli amaresitora n'ibindi bijyanye n'ibyo iby'ingenzi gupromotinga igihugu ari nabyo twibanda ko buri munsi ibindi mu byo turemerewe gukora mu gisata cy'ubwubatsi turafise uburenganzira bwo kubaka amazu kurangura ibikorwa by'abandi bagwizatunga nk'amahoteli n'ibindi dufise uburenganzira bwo kubikora muri iki gihugu dufise n'uburenganzira bwa transport uburenganzira bwo gukora transport y'uburyo butandukanye guhera kuri nivo y'indege gushika kuri nivo y'imoto ibyo turabyemerewe kubikorera hano hanyuma tukemererwa n'uburimyi ari nacyo wari ugarutse ko uburimyi nabwo turabwemerewe twaratangiye gukora byagenze icyo tubishaka ntituragera ku byo dushobora kubereka ariko nabyo mu minsi mike nizera ko tuzobatumira mu mirima turiko tugategura ku mpande zitandukanye z'igihugu cyane cyane mu bumanuko bw'igihugu i Makamba ico co ni ubumengo ndacishuye c'uburenganzira umvise ko mu byo twemerewe hari n'ibyo tutaratangura gukora ngo tubereke ico co kumenya ibyo twemerewe ibyo tutemerewe dufite kapasite yo kumenya ibikorwa amategeko atwemerera gukora n'ibyo atwemerera ikibazo cya kabiri cyavuga ngo ku bijyanye n'umuririmbyi kuva mu gihugu cya Nigeria ni gute ni igiki kitwemeza ko ayo matariki gishobora guhinduka nimba ntihenze kuri icyo kibazo nizera ko niko bisanzwe n'ubwa mbere dukora icyo kibazo cyari gihari kandi nizera neza kugira ngo
sinzi igihe kizoherera hanyuma ibikorwa byacu na amakampani twaje kubikora ku bushake bwacu sinovuga ko abantu benshi babidusabye twabikoze tubishaka nk'uko tuzoguma n'ubundi tubikora turifuza ko tuzogera ku ntambwe ikintu tuzabwiye mugifata uko twakibabwiye hanyuma tukitabira ibiteramo tugasangira umunezero n'abarundi ndetse n'abandi bari ku bihugu bisangiye bibe n'uburundi bashobora kuhagera ndetse n'abavuye mu mahanga nk'uko byagiye byigaragaza mu biteramo by'abandi wabajije kandi ngo kubera iki mutabikoze mu minsi mikuru bamwe muri twe nibaza ko Rema bamuzi ntabwo byoroshye kubona umuhanzi nka Rema ntabwo bimaze kubabesha hano niyo umubonye nabwo ikibazo cy'amatariki kiri ikindi kibazo gikomeye cyane twaragerageje ko byoba tariki 25/12 dusanga baradutwaye umwanya tugerageza no ku itariki imwe y'ukwezi kwa mbere dusanga umwanya baradutwaye turaba muri janvier tubona ko atatariki nziza yotuma duhura n'abarundi tubona ko le 14 février ashobora kuba umunsi mwiza wo kuryoherwa n'abakundana mu gihe uwo muririmbyi asanzwe ari muri generasiyo y'abantu bari mu myaka yo gukundana ico ni kimwe mu byatumye twiyumvira iyo tariki nizera ko wari wese ashobora gutahura byoroshye ikindi wabajije ngo ni iyahe migambi mufise nk'abantu ba kampani mu gihe batubwiye iby'uburiri ico nibaza ko nacyishuranye na kimwe nahereye ko mu gihe n'iby'uburimyi nagize icyo ndabivuga ko urakoze niba ahuye dusanzwe dukorera ibikorwa bya misi yose muri rohero ya kabiri avenisi yose dini remero 25 iyo ni biro ya mbere tukagira na biro ya kabiri impande y'ibiro bya bonesha FM neza neza ariko ibyo byose twarabonye ko bidakwiye gufasirita iyi serivisi yihuta nk'uko izokenera abantu benshi kubera ko umuntu w'imakamba biragoye ko aza kugana ofisi y'Ubujumbura turiko turugura ofisi mu minsi 3 izoba iri Makamba kuri adresi tutaramenya neza n'Ingozi kugira ngo twohereze abari hagati mu gihugu nabo bashobore kugira aya mahirwe yo kwiyandikisha byoroshye no kumenya ibisabwa nk'uko babivuze kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike habaye harimo abayakeneye ikibazo cya kabiri cyavuze ngo amashyirahamwe akunze gutwara abantu hanze mu bihugu by'abarabu arafasha abantu kongera amasiporo mwebwe hari icyo muba mwarabiteguye ko twebwe twarabiteguye kw'ikintu cyo kubafasha natwe nk'abandi ariko prioritaire muri iyi minsi n'abantu basanganywe impapuro z'inzira kuko iyi ofa ntabwo ifite igihe kinini ngo tube twashyize mu ngiro ntitwoza kwemera ko iyi nshuro bizotworohera cyane mu bibafasha kubona pasiporo mu gihe ahubwo bakubwira ko abasaba pasiporo ari umuntu ari prioritaire cyane muri iyi minsi ya vuba dufise somene zibiri zonyine zo kuba umuntu yagiye kwiyandikisha akerekana ko ashobora guprovidinga ibintu bikurikira kuba afise urupapuro rw'inzira n'ikintu cya mbere rwo gusohoka igihugu no kuba ari capable yo gushobora kwirira itike y'indege izogushitsa aho hantu akazi kazokorerwa ibyo nibyo bintu numva novugira hano ibindi nabyo bazogenda bamenyeshwa n'abakozi babijejwe kwakira kubereka procedure yose ingene igenda kugeza bageze muri ibyo bihugu babereka ubuzi buhari icyo cyongera amabwira n'icyo ndakivuga ko ubuzi buhari buratandukanye kugira ngo n'abiyadurisha bamenye aho bahera aho bibanda cyane dufite hospitality nk'uko nabivuze gukora mu mahoteli imirimo igiye itandukanye hariho reception tukagira n'abajya batunganya ibyumba mu mico itandukanye byo mu mahoteli n'amasuku yo muri hoteli n'amaresitora tujya tugira na transport abashoferi hano tukagira n'abacungira umutekano abo twita abasekirite mu bigo bitandukanye twari duterana ba bakozi bakora mu ma industry bya bikorwa bitavunanye bya bikorwa bigasaba ubumenyi bwinshi
izo arizo pozisiyo dufise muri iyi minsi uwo tuganiriza yashyize mu mutwe akamenya icyo ahitamo muri ibyo byinshi cyangwa akabaza isobanuro kurenza uko ndabivuze jewe kubera ko abo bana rero babikora akazi ka buri munsi kumurusha bashobora gutanga isobanuro zumvikana gusoma perezida bahaye. Ikindi kibazo cyane wabagiye ngo Rema azoririmbana n'abaririmbyi abaye bo mu gihugu nk'uko twabikoze ubutaha tuzoguma tunabikora. Iki gihugu ni icy'iwacu imbere y'abandi bose, turifuza ko rero umuntu wese yozohora aza hano tumuzanye havuye hose yozobwira abamwakira akabona ko nawe ataje muri tele bigaragara. Kugeza uyu munsi dufite amapropozisiyo y'abaririmbyi benshi, turabona amadesiziyo y'abaririmbyi b'abarundi uburyo no gutangariza ngo uyu azoba ahari uyu ntazoba ahari, ariko nk'uko tubikora buri gihe tuzogaruka hano tubazaniye afishe iri ofisho ari naho tuzobatangariza ingene amatike azogenda kugwa mu bice bitandukanye kugira ngo ntitugire rero nk'iyo twagize ubutaha yo kubura abantu ingene tubakira kubera ikibazo cyo kugurisha amatike uwo munsi. Icyo ntituzogisubirira, tuzogurisha amatike byibuze ku kwezi n'inusu aba. Hanyuma ikindi nabashambwira ko naravuga mu guhamagara abarepartenere cyangwa abikorera utwabo bifuza kumenyekanisha ibyabo biciye muri ibi biteramo, nabo nyine bogana izi ofisi twagiye tuvuga, hanyuma bakamenya uko ibyo bintu bigomba kuzogenda, ibisabwa n'ibiki kugira ngo umuntu yemererwe kuba umupartenere muri konseri nini nk'iyo. Izo bigomba guteka igihugu. Sinzi niba hari icyo bibagiye mu mwanya w'ibyo kwishyura. Murakoze. Mu masoko tumaze igihe dusaba ni ukumenyesha ko aho hariho ahantu tumaze gutsindira nubwo tumaze kugaragaza henshi rimwe na rimwe tuvuga n'amahirwe. Rero impamvu ibyo bihugu ni uko ari byo twabonye amahirwe, ari byo twabonye inyinshi zabyo zihuse, niyo mpamvu yo kuhakorera. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo twagiye tubona abantu benshi bakora ibintu nk'ibyo bagatwara amafaranga y'abantu amabizana ntaboneke. Ibyo ndabizi cyane, ari nayo mpamvu nabahamagaye ngo tubivugire hano turi kumwe twese. Twebwe nta puraningi twateguye yo kwaka amahera abantu ngo tubaronderere amaviza, icyo ni ikintu cya mbere. Ahubwo icyo twateguye ni ukuraba neza ko umuntu ari kapabure yo gushobora kuriha ibyo tuzomusaba. Birumvikana ntituzobasaba amahera yo kubaronderera amaviza, ariko turakenera kumenya ko umuntu ari kapabure yo kuriha itike y'indege, yo kuriha medical check-up, kuko Uburusiya bwadutegetse ko hari abaganga bari specialiste bazoza hano gupima abantu bagomba kujya hariya kugira ngo ntihagire umuntu ajya kugira ikibazo hanze y'igihugu cyangwa ngo dusange amasiransi yacu ariko arahura n'ibibazo kubera ko tutazikinga neza. Ibyo rero ni kimwe mu byo twagize imbere. Abaganga barungitswe n'icyo gihugu bazoshika hano, abazoba bari interested kugenda babimenyesha kuri ayo maofisi n'abakozi babijejwe, bababwira igihe cyabo baganga babereka ibyo basabwa. Mugabo mu bintu basabwa nta kintu na kimwe bazosabwa gukora imbere y'uko ibintu byabo biri konfirme, imbere y'uko ingendo zabo zamaze kuba konfirme. Icyo nacyo ndashaka ko twese tubitahura neza. Ntabwo twajya hano gusaba amahera abantu kugira ngo tubatware burayi, ahubwo twajya hano kugira ngo tubahe amahirwe hari yo kujya kurondera amahera. Ariko nanone turazi neza ko tuzogenda n'indege z'ubuntu. Ibyo bipimo byose bisabwa biragomba ko abakozi bazogenda bakira abantu bari interese babona neza ko uri kapabure y'ibyo bintu bizoba bisabwa, kugira ngo tudasanga turiko turabeshya n'abapartenere bacu bari hanze. Tubabwire ko dusaba abantu bakwiye, hanyuma batubwire itariki yo kurira indege tukabonamo n'ibyo dushobora kubasaba ni ibintu bizobafasha muri izo ngendo zabo, bakerekana ko babishoboye ariko ntitubabaza ngo babidure abakozi. Dusanzwe tuzi neza ko ikibazo cya media si cy'uwo ari we wese. Hanyuma ikindi, abo bakozi bacu tubahuze mwene ubwo, haba marketing haba abo muri office,
ntabwo kujya kuri media byigeze biba mu masezerano bagomba kubahiriza usibye ko rimwe na rimwe tubibasaba hari aho babikora hari n'igihe tubona atari ngombwa mu gihe neza ibibazo ufise nshobora kubyishyura nta kibazo mbona cy'umuntu yicaye hano imbere abantu 15 bakora muri marketing cyangwa turungika kuri tele batari hano icyo numva atari ikibazo gikomeye aho igikuru tutahure information zitanzwe zikaba zinatanzwe noneho bihereye ku burenganzira n'amategeko ari bwo tujya hano munsi ego numva bamucisha amakosa nizera ko bitariko birahera vuba hanyuma twebwe twiyemeje guhangana kuko navuga twiyemeje kuba nk'abasirikare gukorera igihugu tutaranze ibiduca intege kubera ko dusanzwe tutaba hano mugabo umuntu ariyaranje agafata izo ngendo kugira ngo bikore rero nizera neza yaba ari umuntu yabintumye je mba narabihevye nari kumubwira ati akazi wampaye karangiye ariko kuva niyuriza indege nkaza hano nkagerageza kurondera ubwo buryo butegura ibyo bikorwa nizera neza ko bigoye kuba wumva ngo banciye intege ikintu cyonyine cyane gishoboka ari nka databuja yampaye akazi karagoye byo ngo bagakora usanga birasinikiranye nawe namusezeye ariko turi gukora ibintu twarose tukiri abana turi gukora ibintu by'indoto zacu biragoye kubiheba ni nko guheba gufungura ucupa rero ibi ntabyo tuzoheba ni abacinege nabo tubahaye ikaze babandanye natwe turi ready yo gukora hari ineza buri gihe niyo yaba iri hejuru y'ibindi twebwe sinubwigane no kwishyura mfatiye ku bandi baca bagumayo birashoboka ko kumbure haba hari impamvu zitandukanye ntomenya hano ariko nabwiraga kukubwira ibyerekejeho nta mpamvu ndabona yo guhagarika ego urakoze cyane kandi ku kibazo cyiza no imbere ya 2019 nta muntu n'umwe muri mwebwe hano ibibazo twari tuziranye ariko inyuma gato yo gutangura gukora no kugerageza guhindura ubuzima ku giti cyanjye cy'abakeye n'abishoboye twaramenyanye n'umuryango munini ariwo mwebwe muri hano n'abandi batari hano ibyo bintu rero buri gihe byamaho jewe sinshobora kuvuga ngo ncacika intege kubera ko ndibuka neza ko ibintu byose nkora nta muntu aba yabintumye ikintu cya mbere nkora ibintu bindimwo nkora ibintu nkunda nkora ibintu bintunze gucika intege birashoboka kubera ko bica intege ni byinshi